هر جایی که بین دنباش دمه پیشکش کردن بتنا به مجموع 6 و دست پی که دجی گرینگترین سر نوچه سروک بارزانی ده ساروجا دستانا پرده ده گود کو ایرو نوکا دوها صباجی وکا ایرو نابه سروقاتیان جمعنا اجتماعیه کرد لسوريا لقال شاندك وزارة الدرب السويدي جويا لقامشلو استغلال ولاتيان ده قنين غازي ده تيكرن وقدان مولديان برين زيدش ولاتيان فلسطين مع الفرا رويترز تاكز دكيك وتركيا دست به بالكرنا خالا لشكرية موريك لباريس جها حماية كريا دوباره سلاو ایرو لگوندوار بشار دیرکی روشاوه کردستان طنبیلک هاتا ارمانچ کرنو بالفر به سر ازمان دور دفریان جدر نخوا جهید تایبت جار کردن زنین که ایرو طنبیلک دنبر هر دو گوند مزری و دیرکا بر آویده که هر دوشی به سر بشار دیرکی و نهاتا ارمانچ کرن و که جدر اندن زنین که پشتی ارمانچ کرنا طنبیلی بالفر به سر ازمان دور دفریان ایرو سالوگر سیمیا دستان پرده کوهیزن پیشمرگین کردستان بریا 3 سالان برابانید برخاک کردستان دکرنو نهشتن هیزن عراقی و حشد شعبی هولیره داگیر بکن دوی هلکفت دا سروک برزنی تویتک بالا کروت دا گود کو ایرو وکی دهنابه و صبجی وکی ایرو نابه ایرو سهشنبه 20 جوت ماه 2020 3 سال سر تومارکرنا هیزن پشمرگین کردستان جدستانا پرده را درباز دبن و ریبر و فرماندار و سرپشتیار سروک مسعود بارزانی د سیامین سالوگر دستانا پرده ده تویتک بلاف کرد. سروک مسعود بارزانی لهجمار خویا تایبت لسر تورین جواکی لتویتر راگهاند و گوت ایرو نوکی دوها صباجی وکی ایرو نابه. بریا 3 سالان هیزن عراقی و حشد شعبی خواستن هولیر داگیر بکن لهیزن پشمرگین کردستان دستانک تومار کرد و نهشتن او هیز به بوستک برف هولیر و بچن دستانا کو هیزن پشمرگه تومار کریه لدورا پرده بو کو با آلتون کبره تیناس کرن دکه و نافبارا هر دو پارزگهین هولیر و کرکوکی ده بریا 3 سالان بو قادکه شر و پفچونه گران و دجوار تیده چه بون هیزن پشمرگین کردستان به گرناسی، قهرمانی، لهنگی و مردی براوانی کرد و نهشتن بوستک برف خاک هولیر و بچن. افدستان هاتا تومار کرن پشتیکو کرکوک و هرم ناکوک لسر هیا جالی حشد شعبی و هاتن داگیر کرن و هولدان هرم کردستان جی داگیر بکن. لهزن پشمرگه جوان را بونه وکا کلم و سینورک جهاسن لپیش چاوین وان دانی. دهمان دمیده جی لعین عویس و لسر هیلا پاریزگاه دوکی جی هیزن پشمرگین کردستان دستان تومار کرن. صدما کین ذکراشی و چافسوریا دجمن و حولا داگیر کرنه او بو که هرما کردستان بسرپرشتیا سروک مسعود بارزانی بریارا گشپرسیه دا و همو پارتی دزگه رخستن کوم و سازی تیده بجدار کرد. شینین کردستان به همو نفشان دنگ به بله دا و جسادی 92.7 انجام درکتن و گوتن بله جبو سرخبونا کردستانه. لیره یک شد بخوای خون بلیم با ایوش بلیم من او کسا نیم خون سرمزاری ملتی خون کم تاوی همو هولین نافدالوتی و نافناتوی جبو وگره لسر بریارا گشپرسیه هاتن کرن لسروک مسعود بارزانی بردوام کرد و پنجمورک زیرین ده دیروکا کردان ده تومار کرد و تانها بویه بلگیک به دست کردستانیان ده جبو دیتنا درفته که جراغ هاندنا کردستان آزاد و سر بخوره و پشمرگت قهرمان مسترین رخرا و تروریستی دنیای دا تکش کانده و ناو و بانگ گلک گشتاندی همه جهانه هم خدا نت و پشمرگاینه
سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا و شاندەکە پلە بلندە وەزارەتە دەربە وڵاتی سوێد جویان و چەندین مژارن گرین گوت و بەشکردن هیرۆ لە بەژاری قامشلۆی ڕۆژەڤای کوردستانی شاندەکە وەزارەتە دەربە وڵاتی سوێد سەردانە بارەگەی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا لە بەژاری قامشلۆ کرد و ژعالیە دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا پێشوازی لۆن هاتەکردن لە گۆری کوهاتی ڕاگەاندن جوینەدا داوین پێشوەچوون ڕۆژاوای کوردستانی و دەربدەران و دانوستاندنێن کوردی نابەرە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا و پارتیên یەکیتیا نیشتیمانی کوردی دەهاتنە گوتوبێژکردن شاندا سوێدی ژێبێر هۆرینۆس شاندەیە سوێدیە تایبەت بۆ سووریا و تۆماس مارکۆس بەرپرسیارێ دۆسەیە کاروباری مرۆڤی و ئەڤین چەتین ڕاوێژکارە پەیمانگەها ئەوڕۆپیە ئاشتیە پێک دەهات پشتی بداوی هاتنە جوینە فێسەڵ یوسف ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنەکەسەی کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەبانی دارخست و ڕۆناهی خستە سەر ناڤەڕۆکە جوینێدا هەر ji bo ڕۆناهی خستنەکە بەهتر لە سەر ناڤەڕۆکە جوینە شاندا وەزارەتە دەربە سوێدی و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە کویرۆ لە بەژارێ قامشلۆ هاتە دارخستن بەرە خودمەجەم بڕێز محەممەد اسماعیل ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە مامۆستا محەممەد دەم باش ئەگەر دەستپێکێدا تبدێ خویاکردن ئەڤ سەردانەها دەچکەش و هەوایەکێ دەهات سەرداخوازە ئالیەن سوێدی بوویان ژی داخوازە ئەنە کەسێ و ناڤەڕۆکە جوینێ مژارن کوتە داهاتنە گوت و بێشکردن چ بوون؟ هەمی کارمەندێن بەرنامەی ئارکرا و تەمەچەکانی هێژارە ئیرۆ شاندەرێ تایبەت یێ سووریا یێ بۆ وەزارەتە دەربایە سوێدێ و گەل تیمێ پێرە هاتن زیارەتە سەردانە بارەگەی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی سەر داخواستنەوە بوو سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ڕەڕۆنشت و تێدا مژارێ بارەدۆخێ گرێدای ڕەوشە سووریا بەگشتی هەروەسا بێت دیالۆگا کوردی و پشتەبانیە خۆشێدا خویاکردن پشتەبانن و خەمخواری وێ گەلێکی بایەقدان و بەهدانێکی بێ دیالۆگا وێ گاوەکی باش و ئارامیکی دەبەرێدا پێک بێ هەگەربوون بێرە کەفتنێ بەردەوام بکەن هەروەسا تشتێ گرێدای مەسەلا ئۆپۆزیسیۆنە سووری و کێشایە سووری بەگشتی پێشە ڕۆژە سووریێت هات دانوستاندن و نەقاشکردن سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردیژی ژالی خەوە خاڵێن گرنگ دیێگۆ گاوێن هاتی چێکردنش بوو بێ دیالۆگا کوردی هەروەسا ئاستەنگی و زەحمەتیە گۆرپێشیامەژی و ئەو مەترسیل سەر وڵاتی مە هەی هەگەر هات بەگەڕا ڕژێمێ بێ یان هاتنە دەستێوەردانە چ جیهاتێک گۆشدار بەبێ مەترسیل سەر وڵاتی مە مەدا خویاکردن و حەست کرد بۆ وڵاتی سوێد وڵاتێکی دۆستی کوردات زانن و پێویە دانوستاندن و تێکلی بەردەوام بب ناپێنامەدا و پەیوەندیمە بەردەوام بب بۆ خاطرێ بەرژەوەندیە گەلێ کوردێ دەبێدا و هەروەسا بەرژەوەندیە گەل حکومەتە سوێدجی و بایقداناوێ و گوهداناوێ بان مەسائلێن ئینسانی و خاصەتەن بێ دەبێت باشە مامۆستا محەممەد ئارمانجا شاندا سوێدی سەردانە ئەنەکەسێ چ بوو ینی چ پەیامێن شاندا ڕوسی هەبوو شاندا سوێدی ببوورە ji bo desteya serokatiya Enekesê. Rastî armanca sereke me guhdan lê kir piştevaniya xwe bê diyaloga Kurdî daxuya kirin û guhdana xwe bayexdaneke zêde vê diyaloga he û xwestin got yanî encamekî baş jê derkeve. Ji me re daxuya kirin got me Jeneral Mezlûm Ebdî jî dîtiye ew jî yanî tekez dike got divê ev diyaloga hênkî bi ser keve û vayî hûn jî me got em Encûmena Niştimanî Kurdî gelek ceddî ne û me dest vê pêvajoya hekiriye em ceddiyet û em hes dikin got li ser esasekî baş û rast û rêkeftineke berdewamiya wê pêşa rojê de hebe got miletê me mifayê bibîne. Ser vê esasî yanî merema sereke daxuyakirin piştevaniya vê diyaloga heye her wesa daxuyakirin jî çi kare alîkariya we bike eger zehmetî tiştangavî hat pêşiya we her wesa meselê Sûriya vegiştî ew ji ber got şanderê Sûriya taybet e wezareta şanderê taybet ji ber wezareta derbaya Swêd ve bû Sûriyeyê. Mamosta Mihemed derbarê pêşhatên Rojavayê Kurdistanê hevkêşaviya siyasî wekû şanda wezareta derveya Swêdî
نەڕینەوە دوێ دەربارە دەبچرەنگی بووەک و هەڵوێستا وڵاتی سوێد دەربارەی پێشوەچوونە سوودیە بگشتی و ڕۆژاوای کوردستانی بە تایبەتی. ڕاستی وڵاتی سوید ژوا وڵاتێک و ینی هەلوێستا خوا دیار دکن و نە ینی فەشارتی نە ینی وەکو مژێدا دشتەغلم زەلال هەلوێستا خۆدان پشتەوانیا خەلکێ دەبەرێ پشتەوانیا مڵاتی کورد دۆستانیا خۆش مڵاتی کوردڕدا خویاکردن هەروەسا پشتەوانیا خۆشویا دیالۆکە هەرا و گەلک کێفە خۆژێر ئانین و دوێ دیالۆکەیدا پشتەوان بن و ئاریکار بن و گوه بدن هەردوو عالیاژی ئەو ینی گو کاچ گاوێن باشی هاتن ئاوێتن سەروا گەلکی پێش شاد بوو یعنی مەدا دافێمکردن گۆ حکوومەتە سوێد گەلکی گوهدانێکی پایقدانێکی زێدە لێ دەرفەتێت کە و دوێ ڕێکەفتنێتکە هەروەسا مەسەلا سووری بەگشتی بەێ مامۆستا محەممەد دەنگێتە تێ بەردام بە بەێ یعنی مەسەلا پرۆسیسە سووری بەگشتی و پێشەڕۆژە سووریە ئەو مەسەلاژی جەمووە گەلکی مهمە و بەرگۆ ینی کێشە سووری زۆر گەلک تەنگاوی و زەحمەتی تێدەچوونە و بێ قۆناغا هەی دەرباز بوو ئاریکاریە ئەو پشتەوان و متابعن چۆپینن ینی وضعی ئۆپۆزیسیۆنە سووریژی بەگشتی باشە دەربارێ نافخۆی ڕۆژاوای کوردستانی مامۆستا محەممەد کووە بخۆوەکە داخوازەوەتە داخویاکردن و کۆمەڵێک داخواز جوان کردبوون و مەترسیاوە بتایبەتی و مەترسیان سەر ڕۆژاوای کوردستانی دووردا شاندا سوێدی چ ژۆرە بۆ دەربارەی مەترسیان بتایبەتی و مژارە بەگەرە دەربدەران بۆ سەر زێدێنخوا نێرینی وا گەلکی نێزیکی ئێمە بوون و گەلک خەفتنێن خۆش بوون مڵەتی مەبا و با قەدیامەبا و بالدەبەری بەگشتی بە پشتەوانیا خۆدا خویاکردن دیالۆکەرە پشتەوانیا خۆ سەرکەتنێ سەرکەبێ ینی پێشە ڕۆژەکە باش داخویاکردن بۆ پێشیان مڵەتی وایە ئەگەر هۆ وێرەکەفتنەها جیبەجی بکن و وێنگاوە هەباوێژن هەروەسا داخوازە بەردەوامیە پەیوەندیا و دانوستاندنا دابێنامەواندا گەلێکی کێفەخۆشیش بێ مەسەلێ ڕانی یعنی بەگشتی نێرینی واگەرکی باش بوون نێزیکی هەلوێستامە بوون نێزیکی وەکو وڵاتی کورد وەکو دۆستێکی خۆزانی مەژی وڵاتی سوێد وەکو دۆستێکی کووردا دیرۆکەی زان باشە مامۆستا محەممەد پرسەکەدن دەربارەی دانوستاندن کوردی توەکە سەرۆکێ شاندا دانوستاندکاریە ئەنجومەنە نیشتمانیا کوردی گەلۆ دەربارەی دانوستاندان چ پێشوەچوون هەنەش بەر گەلێک پرسیار تێنەکردن بێژ بەرچ بێدەنگن گەپتێ بە ئاوایەکی گشتی تو بەسا دانوستاندناژی بکەین دانوستاندنجی ینی گاونیە باشیە گرنگ هاتن ئاوێتن سەدوارێ نێرینە سیاسیدا و قۆناغا دوێ ئەو بەشێ هەرسێ بەشێوێ بەشێ یە لێبەگەرا کوردی و بەشێ ڕێبەبەریە و بەشێ لەشکەری و پاراستنێ هەروەسا بەرێ بەشێ لێبەگەرا کوردی مە گاوەکی باشیە ئاوێتی مە تقریبان نزیکی ینی ژێخ دەرباز کردیە ئێرێ بەبەریەژی هەنێک خاڵێن ڕێکەوتن گەلێکی چێبوونە دامەدا هەنێک ئاستەنگی و زەحمەتی هەنە پیشیان مەمانە گرنگە ینی خاڵێن تەنگا بووە زەحمەت دمینن تالیاوێ شێوازێ بەشداربوون ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ڕێبەبەریە هەیرە چ شێوازیە حتا ڕێکەوتن سەرچێ بێ ئەم تەبدا حوجێ گوم خوندنەکە باش سەر بێ ڕێبەبەری و دام و دەستگایەوەی چێکن جبەرگۆ ئەم ناخوازم بێ ڕێبەبەریە هەی خراپ بێ ئەم دخوازم خورتتر بکەن لێبەگەرێکی ژێر چێکن هێستر بکەن پێش بەردنا تێدا چێکن گۆری ڕێکەفتنێ گۆری ڕێکەفتنە بۆمە هەردوو ئالیا هەفکردی هەنێک زەحمەتی دوێ مەسەلێداگێ پیشیاماهین پێ دانوستاندنە و دیالۆکە هەنێک خاڵێن دیژی ناوێنە مە و کاک مەزلومدا خاڵێن بۆ ناکۆکیل سەروان هەی ئەو ژیمە هەنێک گاوێن ئاوێتی هەنێک زەحمەتیژی حتان هەماندا دانوستاندن ناوێنامەدا حتا نهات گۆر پەلکە چوتێ بەێ حتا قەدەیەکی مایگاوێن یێ باش ئاوێتین و هەیە هەنێک گاوێن گرنگشی مانە و ڕێکەفتن بەگشتی حتا تەبدا خلاص نەبێ ئەمزەنە گەلەک سپاس بۆی مامۆستا محەممەد اسماعیل ئەندامی دەستە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە کوتل گەلمن بووی گەلەک سپاس دە بەردەوامیە ئارامی و تەبلی هەڤیە لە باژارێ ئافرینە کەسێکی نەناس بۆمبەیەک لە ناوەندا باژار تەقان بێک و وەرێگرتن ژێدەرەکە تایبەت جعفری نەژارکرە ڕاگەهاند و کەسێکی نەناس بۆمبەک لە نزیکی چاڕێیان نەورۆز
لكولانا نابندا روشنبيري تاقاندو زيان بتنه مادي بون جدر تكسكرو کو ناسنامه اوی کسی نهاتی دیار کرن و تو لکولی نهات نبکرن لگوری خلق عفرین دبجن کو لهر تاخ و کولانه کره بندن چکداران هنا تبی و یکجی هر دم تقین رو ددن پاوانکاریە خەلکێ لە ڕۆژەڤای کوردستانی ژالیە پێ دەو دەستگەهێن بە سەر بە بەردەوامە و نەها لە ڕۆژەڤای کوردستانی خۆدانی مۆلیدەیان پەرێن زێدە ژێ خەلکێ وەردەگرن ژێدەرێن خۆجهێژە ڕۆژەڤای کوردستانی تایبەت جارکە ڕاگەاندن کۆ لە باژارێ قامشلۆ کارەبایان نیشتیمانی باش بووە و هیدی ڕۆژێدا خۆدانی مۆلیدەیان بێتەنێ یەک بۆ دوو دەمژمێران کارەبای ددنە وڵاتیان وەکە ژێدەرن خۆجههی دەبێژن کوتەوی باشبوونە کارەبایە هینا نرخی ئەمپێرن کارەباوەکە خۆنە و خۆدانی مۆلیدەیان نزیکی 3000 لەیرە لە هەمبەر کارەبای مۆلیدەیان وەردەگرێ هەروها ژێدەر تا کەس کرد و خۆدانی مۆلیدەیان بە کەیفاخوا پەریان ژە خەڵکێ وەردەگرن بێک و پەیەدەوان سزا بەدێ دەماک و ڕەوشە سووریە تێکچوویە و پەیادە دەسەڵاتداریژە ڕژێمە سووریە وەرگرتیە و حتاوەکە ئیرۆ بەردەوام کریزان ڕوو لە ڕۆژاوای کوردستانی کردە و کریزان هەڵ ڕۆژاوای کوردستانی هەیە کریزە غازیە ژێدەرێن تایبەت جێ بەژاری قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی ژارکێرە ڕاگەاندن کۆپەیەدە بەردەوام دێڕێ غازیە بە وڵاتیان ئەستەغلال ئانگۆ پاوانکاری دکێ دەدەمە نەهادە کۆمینەیەن پێدێ کێش ئانگۆ وەزنە قەنینەیەن غازێ کێم دەکێ و بەسەر وڵاتیاندا دابەش دەکێ هەروها ژێدەرن تایبەت تەکەسکردن و قەنینەیەن غازێن و کۆمینەیەن پێدێدا بەش دکێ بێتەنێ 20 کیلۆنە کوقنینەیە غازێ پێویستە 25 کیلۆ بێ ji bo ronahî xistineka bêhter li ser kêşeyên navxweyî Rojavayê Kurdistanê bi tevîtî li bajarê Qamişlo zêbirê xwe dime cem welatî Delîl Elî ji bajarê Qamişlo bi miraya kak Delîl dembaş em ê ji kêşeya karibê dest pê bikin ya molîdeyan yanî ji ber çê heta weke niha xwedanê molîdeyan tevî ku dibêjin kareba baş bûye lê hîna heman nerxa heman pere ji welatiyan tê wergirtin eger te bi xwe ronahiyê bixê bêhter ser de kerem ka تمام سلام جودتان بو بودار الارتوبي gelek spas استاذ سلام چارنا تسعيرات المنذ الدوني بوستياد ستينر كهرباء پر باش بويه ملات وما دوتر جبلاتية انه سربي بسيريكي بفتن ومي عداد عليهم عداد في داني رغب بيولوجي قديم والداتا هنا دريه ولا فيها رفن تقريبا بيرا 10500 و 10500 يعني هر امبيركي 10500 و 10500 دستين هر امبيرك هر امبيرك يعني كسي اي 4 امبيري هبل 10000 جواز درنا مثلا يا صغير هون يدورني بدو حفصده كيم ايجو سر عداد شغلي بس كسي هجمارة بر ايجو تقييد بعداد عناكي ويواتيها هنجي 10500 باشا كاك دليل دفردا اف السعراك تسعيرك وهاتي داني نرخاندن 10500 هر يك امبير كان جيبوي وقتي مولده چند ساعته كهرباء دا ولاتيان ماموستا وقتها بوفرن 10500 تسعيرة بلدية نظامي دولار شروع 3400 دولار بله كهرباء بجار كي انتنبو بس انا دولار جي شكلت بقرياي زائد انه كهرباء تقريبا قط نابي يعني تقييم والداقي ساعات كي بيت هي ساعات من الباقة وجي بيت باشا هون وكا ولاتين باجار قامشتو ودنگي خونه گانديا ريبه بريان سر به پيدبه دامو دزگه سر بره بريا پيدبه کو چارەسەریەک ێژۆرە بکەن ژبەر چ خۆدانی مۆلیدا بیرەنگی تعامل لەگەڵ خەڵکێ بکەن هلبت ما متابعة كير ما متابعة كومينيتي كير ما متابعة لشركات عدد اشتغالات نحن ايش مرقوتن قو تماما مع عدادات من ومن متابعة بكن للأسف فعارين ولون
سوزان مجي بونو خديه ولدا ايجو تقييد نبي قراري هم المحكمة ويجي بكل چه قراره او إيه، قرارات چیه بریار چیه کاک دلیل رياض تعميم دركتية انه سري امتى حر ساعات ده ورقية بله حسب ساعات شغلي جو بشغلي جور عداد يبستيني اتشتني هنا جي هنا عداد شي لده باشا اف خدان مولدال تبا تاقن باشار قامشتو بيرن کی تعاملت کن یان هناك زیاده ترن کم ترن الكيجا تاقانه بهتر خدای براستی دلیلیه دکتی واش وی پسکی شوشره سر چه بود ریا فیسبوک دو کی در پسکی شوشره چه بود ملت دلیلیه خفیر جی بس بالغير مناطق متأكدم بو هنا جي تسعيرات زي ده تستينن وتم متابعات جدي سرعة كله باشا كاك دليل ما بين مجارة غازي يعني لروجافاي كورتاني كومينن بي دي مهانا چند قنينه غازي جك مال باتيره درت كبن او قنينه غازي بچقاسي تفروتن تمام بجبري ما ثبوتيات خبين تفتراي لي ثلاثة يشبه قاطع أري مدار خستي لا تدرك مهن براستي حرمال جمهي قنينات زيادة بتلي وقالك مال قنينات زيادة تجاري تيرا يناناكو وجبو تسعيراينا براستي تسعيراينا كي باشو هنا وخوية وآوزني بريانا وزراخورا حطلو براسي مزمزانا من وزنا بس اسكامش تربيجم انه تنية وتشلبي بسكريك ينا تيبن ومال سري صديستات قدينات هنجري تيراوانا باشا كاك دليل دماكو قنينه مهر مالك تبجي قنينه خلاص بو وكومين نادي دشكو دي غازي پیدا دكي وبچقاسي أربع حالات حريت إجازة حالاري انت ايه مقط بوم شو جم رئيسي كومين بو فواز بغاز موتوريتا تختارا بو فدي انا تنين كله تنين وان مثلا جبر لازم بغازم فدا برامج مالا بعض فاني بس كسني جو مكتوبا هرن جاليه ريجيمي يا جاليه حيطي بهاتر جينا وزنا ويجي تذكر براستي تذكر رئيس كومين جو ومزانه تذكر امجين ايش بو بيجي تشيكا يعني بس بتاني سوزاك وداناوي جوينك ايش بيوت شبكن ابتش معلومات باش داخوازا وكا ولاتي خلق هليليه كنت بيجيوك تاقا هليليه داخوازا وش يعني وترين شارع سليم جورا بيش قويا بيشكش نكرنا داخوازا ما في حالي بتشوفك انه ام تجي غازين وغاز الحمد لله بعضها مدهي ومتوفره انت غازن كان جي ام تشون كانت بيت تابعي كوميني دي امشي مستعد ام اجراءاتها كوميني تشيكن بس في نفس الوقت كان جي الهرم كولاتي جو غازا ما هذا باشا قالك سباس جبوي ولاتي دليل عليش باجاري قامشتوك وتمرابي قالك سباس لا گوندوار باجار عین عیسی گروپن چکدارین بسر حکومت دم کیوا دبرن بن کنترل قاصده دا آرمانج کرن جدرن تایبت را گاندن کو ترکیه گروپن چکدارین بسر حکومت دم کیوا گوندن صیدا هوشان و دبس لا گوندوار روجاوای باجار عین عیسی کو دکابن بن کنترل قاصده دا تو باران کرنو زیان به تنه مادی بون جدما إريشا تركيا لسروجاوای كرساني وحتى وكانها شرو بفجون لدبرد نابلا هردو آلیاندا بەردەوامێ بۆمبەیەک لە ناوەندە بەژارێ من بجێ بە وڵاتیان سڤیلدا تەقیە ژێدەرەکە تایبەت جێ بەژارێ من بجێ ژارکرە ڕاگەهاند و بۆمبەیەک لە نزیکی ناوەندە تەندروستی تەقیا و زیانێن جانی و مادیکەتن ژێدەرێ تەکەس کرد و چار وڵاتی بگرانی بریندارکەتن و بۆ نەخۆشخانەی ئەمن بجهاتنە بە گوهاستن لە گۆرک و خەلکی من بجێت بێژن و هەردەم و دەمەکی تەقیم ڕووددن و مەتەرسی ناڕامی دنا بە خەلکێ باشاردا دروست و بەڵاو دەبێ ji bo ronahîxistineka bêhtir li ser rewşa
عين عيسى كشرو بافشون لهابون برخد مجم شالكبان بيركال كوباني نها بماريا بيركال دمباش دم باشه بيركال اگرت روناهی بخی سرده پیشوچونن باجار عین عیسی ایرو به چرنگی بون شرو پاپچون نبرا کی دبون و کی در هات آرمانچ کردن بهتر يعني براستي او نجارة ياكي كو شرو بابتين عين عيسى والجري سيبيتش بيل لسر سينوري ام بين جندي لسر خطا ريان فوري براستي قال لك جارة ارمجبونه قال لك جندي لور لتي جاري امن كان بين فلان جنداي او جنداي لجنديك وهاتي ارمانج كرن تدا يعني ريايني اینیا چوی ولاتیک زاروکک یعنی جانی خوش دستا جبر و اوی توبي كل يعني بشكل عشوائي اللعبة دي كابن لوا بجندي بر ريا انفوردا إيه دي شفانكي لسريا نيزي انفور الجندي تروازي جندي تروازي البر يعني اوجي الورده جاني خوش دستا جبر يعني او شر كتبه جارنا او شراك وعم ببن يعني نشركي وك شركي قرانا يعني او شر يعني باوريا مدى جو جوري اگاهی لجمن هنا يعني او رينا هاتنا تشيكرنا كسك نكون يعني درباسي عالي جدا ببا يعني او خطا هاتيه تشيكرن تذي بو صالك يعني بيتري صالك بيه او شر تبي شر سفكن تجاري كسك نا گنج دست کسی برنا نا پیشتا نا پاشتا باشا بيركال دبردا در انجام توباران كرني نبر هر دول ياندا كس درب دربو گندن هاتنا بالا كرنا و گندي کو هاتنا ارماش كرنا يعني بليجي بالا كرينا يعني كنت انا هناك جيف على كرينه وهناك يعني تدا او اهلي وكنت انا تدانا لارمانش كرنا دنا وكي ارمانش كرنا كي بين يعني قال لك شركي جراند بين او شرك دبنا حتى صالك وحياه برضه يعني شركي سبك يعني مشاكل فيها لي ويا دارن فيها لي جهالي قصد درد كمان كي جهالي ارتيشان اجتماعي سوريا درد كمان لتشتي جرينج وام بين مشارني سركات و دردورة عنيسي واودا حطاناتنا تاني او او دك هسيكو جاني خوش دستانه او زاروكا او شفانكو مري يعني ام كان بين جاركي اوا باشا بيركال درباري تقينا من بجي قرزان ياريان بهتر لجم تهبن الكودري بو الگوری زانیاریا چار کس بریندار بونا چارن ویساوان نهاتشیو الکودري دنابندا باجار دا بوم هذا تقين و آليكو او تقين انجام دا كيبون اگر زانياري جم تهبن يعني براستيك بيوان جور بيوان ديكو من من مجرى كريه يعني ممجي روشة وك روشة رقا يعني رقا وممجي دا تدا كرمانش كرد هندكن او كسي كوتين بريندار كرن كسي كود اوه داجي اسباب جمبينش كس بريندار بو چار كس ممجي چار كس ولاتي بو نوجي نيف دا زاروكا كون بينش كس بريندارن دوردا دو تقينه دا او تقينه كبچوك بو براستي يعني جور ملت يعني كسي كود زور دبيجن الرقا يشل ممجي يعني هناك دبين او تقيني دبن يعني الممجي بكي جارة دبيايا الرقا يعني روج بروج تقيني بفي رنجي هناك دكني هستي قصد دبين قصد خوازي ملت بترسينه جبركم ملت بترسي والصرف النيزيكي قصد او هناك دكن عليه استي ارتشان اجتماعي سوريا دبين ارتشان اجتماعي سوريا
قصد استهداف دكي أرمانج دكي يعني أو لما جي إيجارة دبين دكن استخبارات رژیم سوریه جی يعني ام دزانن رژیم سوریه دباجار ممجي داجيها يعني براستي گورزانياني لجامن تشتيل جامن يعني او تقينا زرار خو بنش كس برين داربون كسي جانا خوش دست ندابون و نيف داجي زارو كتبون باشا او کسی بریندار بونا نهار او شواب چرنگ یا بیرکان برینه وا گرانن یان جی سبکن كسي كو برينا خو جرانتنا غور زانياني الجمن يعني كسي والايجار ممجي باجار كي نهندك يعني باجار كي مزنه تدا حتى نخوشخانه جي تدا هنا ايجار او كسي بريندار نخوشخانه بهندري ممجي داشيتين او كرنا باشا گلک سپاس جبوی چالاکوان پیرکال کوبانه کوت الگلمن بیگلک سپاس نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری لبازار روجاوای کردستان ده گوهارتن ده بردوامه لبازار روجاوای کردستان ایرو نرخ $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 2345 لیره تفروتنو به 2335 لیره تکرین نرخ زیر عیار 21 به 122,000 لیران لبازار روجاوای کردستان تفروتن روج بروج و هجمار توشبوان به ویروس کرونا لسوریه بگشتی زیده تر دبیو لگوری داوین آمار که هاتنا بلاو کرن ده هیما 24 دمجمرین بوری ده 423 حالت نوی کرونا لسرانسری سوریه هاتنا تومار کرن. اوه هشت هیونو نخوشیا کرونا لی جیهانی بلاو بویه بیدیتنا تو واکسینه که حتی نها جوی ویروسی ره. جوی دمی و حتی نها روش بروش و آمارین کرونا بر بزیده بونه و دچد ناوانده ولات سوریه. حتی نها هجمارا گشتی اپلیکاسیون کرونا لی سرانسری سوریه 11,000 کس در باز کرد. درباره داوین آمار و پیشاتین کرونا لی روژاوای کردستان روش بروش آمار زیده تر به هری داویجی پیکتنا 105 کس نوب وی ویروسی. باشبونا 5 کس سندم کرونا. لگوری دسته تندرستی یاب سری و بریا پیدی را گهاندیه. کود هیاما 24 ساعتیم بوری ده 105 کس دم کرونا کتنه 5 کس جی باش بونه. همان دسته دیار کر که جکوما پیکتیان 17 کس لحسه که 20 کس لقامشلو 24 کس لدیری که 14 کس لگرکه لگه 6 کس لرمیلان 3 لعموده 2 کس لدربسیه 1 کس لچل آغا 28 کس لرقه 21 کس لکوبانه و 6 کس لمن بجینه. الگوری دسته تندرستی یا بستری و بریا پیده و اشکره کریه که به تومار کردن حالت نوین توشبونه هجمارا گشتی اپلیکاسیون کرونا لسرانسری روژاوای کردستان گهشتیه 3098 کسان جوی هجماره 635 کس باش بونه 95 کسان جی جان خوشی دستانه. درباره آمار و پیشاتین کرونا لنافچین دبین دست رژیم اسد دجی هجمارا توشبویان گهشتیه زیدتری 5000 کسی پشتی تومار کردن 57 حالت نوین توشبونه کرونا. ده داخویانیه که ده وزارت تندرستی یا رژیم اسد را گهاند ده هیاما 24 دمجمرین بوری ده 57 کسین دم کرونا کتنه 3 کسان جان خوشی دزدانه و 37 کس جیب تمامیش کرونا باش بونه دیار کر حالت هاتنه تومار کرم وی آواینه 7 لشامه 12 لگندوار شامه 23 کس لحمسه 8 لدرعه 6 لطرطوس 1 لدیرا زورینه لگوری داخویانی وزارت تندرستی رژیم کوب وی آوایی هجمارا گشتی اپلیکاسیون کرونا لدورین جیر کنترول آوی دگهیجا 5134 کسان جوی هجماره 1565 کس به تمامی باش بونه و 251 کس جی جان خواجی دزدانه. درباره آمارین کرونا و داوین پیشات نویل دورین جیر کنترول اپوزیسیون سوریه هجمار روش بروش بر بزیده بونه و دچهری داوی پیکتنا 216 کس نوب کرونا. دوی درباره ده پروگرام هشیاری برسفدان نخوشیان ده داخویانی که در آگهاند کود هیاما 24 ساعتم بوریده 216 کس اندم کرونا کتنه 30 کس باش بونه و 1 کس جی جان خوشی دزدایه. همان پروگرام اشکره کر جکوما پیکتیان 30 لعفرین 15 لعزاز 2 لبابه 17 لجرابلس 11 لچیای سمعان و 141 کس لادلبینه. لگوری داخویانی پروگرام آنافاتی که حتی نها هجمارا گشتی پیکتیان به ویروس کرونا لدورند بین کنترل اپوزیسیونی ده پشی تومار کردن حالت نو گهشتیه 2865 کسان جوی هجماره 1300 کس باش بونه و 21 کس جی جان خوشی دستانه.
جدرن لشکری را گهندن که ایرو ارتشا ترکیه به فرمی هزن خواش خالا چاودریه لدبره مارک لگوندوار حمایه وکشاندن و تبای آلابین خوین لشکری و لوجستیک جهمان خاله با گوندوار ادلبه و گوهاستن. پشتی گەشتنا تورکیە و رووسیا ji rêkeftinekê derbarî vekşana hêzên Tirkiye ji deverên derdora Idlib û gundewarên wê û Hemayê û Heleb ev rêkeftin ket warê bi civcîkirinê de. Tirkiye dest bi vekşana hêzên xwe ji xaleke xwe ya leşkerî li gundewarê Hemayê kir. Jêderên leşkerî ragihandin ku bi fermî hêzên Tirkiye xwe ji xala Mork ya leşkerî li bakurê gundewarê Hemayê vekişandin berev gundewarê Idlibê veçûn ew jî hevdemî berdewamiya proseyên valakirina xalên leşkerî û têkdana wan û veguhestina tevaya alavên leşkerî û lojîstîk ji heman deverê. Heman jêderan tekeskirin ku Tirkiye hêz û alavên xwe yên leşkerî û lojîstîk diriya M5 re ji gundewarê Hemayê veguhest bo gundewarê Idlibê. Wekejêderê daye xuyakirin ku biryara vekşana hêzên Tirkiye ji navçeya Mork li bakurê gundewarê Hemayê çend rojan dirêj bike û amece bi destpêkirina valakirin û têkdana xalên Tirkî din yên li deverên dibin kontrola rejîma Esedê kir ew jî weke amadekirinekê ji vekşana hêzên Tirkî ji navçeyên jêr kontrola rejîma Esedê. Di dema dawiyê de û piştî destpêkirina rejîma Esed ji operasyoneke leşkerî berfireh li Idlibê û gundewarên wê kariye hejmara gund û navçeyan ji bin kontrola grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyê derxîne û cardin bixebin kontrola xwe de. Li gorî rêkeftina sûçiya konavera Tirkiye û Rûsyê de hatiye emzekirin. Hebûna xalên Tirkiyên leşkerî li wan navçeyan niha dikeve jêr rêkeftina sûçî de. Jêdera leşkerî bal kişand ser û birûbûna hêzên Tirkî ji fişar û guvaşên Rûsyê re û got di dema dawiyê de Rûsya fişarên zêde li Tirkiye dikir û rejîma Esed li dijî Tirkiye handî da ew jî biriya armanckirina rejîmê ji xalên Tirkî re li deverê. Bi armanca vekşana hêzên Tirkî ji xalên xwe yên leşkerî di demekê de ku tu helwêstek û daxuyaniyek ji alî welatê Tirkiye ve divê derbarê de nebû. Hevdemî pêşveçûnên rejîma Esed û Rûsyê li Idlibê û gundewarên wê û kontrolkirina wê ji riya navdewletiya navbera Heleb û Şamê de artêşa Tirkiye dişandina karwanên xwe yên leşkerî de bo navxaka Sûriye de berdewam bû bi taybet di dema dawiyê de hebûna xwe li Idlibê û gundewarên wê bihêztir dikir û rojan e alavên xwe yên leşkerî Tirkî derbasî xaka Sûriyê dikir. به بیایم گهشتنا داویا بولتن بریب داوی هاتنه دوباره سر نوچه سروک بارزانی ده ساروش دستانه پرده ده گود کو ایرانه وکه دوهاو صبجی وکه ایرو نابه سروکاتیان جمعنا اجتماعی کرد لسوریه لگل شاندک وزارت دربه سویدی جویه لقامشلو استغلال ولاتیان ده قنین غازی ده تکرن و قدان مولیدیان پرین زیدش ولاتیان دستینن مالپرا رویترز تکز دکی که ترکیه دست به بالکرنا خالا لشکری موریک لپارزگه حمایه کریه هر شادو باقتور بن